Obrazovanje je jedan od najvažnijih faktora koji formira ličnost osobe. S obzirom da je djetinjstvo ključno razdoblje za razvoj mentalnih funkcija djece, važnost obrazovanja je još i veća. Što se tiče naše škole, ona ima ukupno 84 učenika. Pored ove centralne škole, odnosno matične škole Šipe, škola ima u svom sastavu i 5 područnih škola za razrednu nastavu, odnosno za učenike od 1. do 5. razreda. Ono što fali našoj školi jesu sigurno nedostatak nastavnih sredstava i pomagala. Imamo jedan dio, ali ne dovoljno kako to nalažu pedagoški standardi i normativi. Ipak, svi ovi problemi ne sprečavaju djecu da maštaju o mnogo čemu. Maštaju o boljem svijetu za sebe i druge. Maštaju da postanu astronauti, doktori, rukovodioci ili poznati umjetnici. A u svojim snovima oni imaju sve što im je potrebno da izgrade svijetlu budućnost i ispune sve svoje želje. Ja želim da se obrazujem, da budem doktor i da liječim ljude. Ja maštam o životu gdje će moj drugar imati bolji način obrazovanja. Tokom prethodne školske godine 115 učenika je prekinulo školovanje u osnovnim školama širom zemlje, iako je to školovanje obavezno i propisano zakonom. U istom periodu 1330 učenika je prekinulo školovanje u srednjim školama, a 30% mladih nikada nije upisalo srednju školu. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Njihove šanse da ispune svoje snove postaju slabije sa svakom informacijom koju propuste. Svakodnevno možemo vidjeti da djeca nailaze na raznovrsne probleme u području obrazovanja. Tako možemo vidjeti i u ovoj školi u vidu transporta djece do škole, zatim u vidu udžbenika iz kojih će oni učiti u školi. Sljedeći problem na koji djeca nailaze u obrazovanju je i kombinovana nastava, gdje djeca nemaju dovoljno vremena da bi naučili ono što je predviđeno za planom i programom. Always je udružio snage s domaćim ministarstvima obrazovanja i cijelom BiH javnosti kako bi pomogao djeci u ispunjenju njihovih najskrivenijih želja. Kako? Osiguravajući im pristup boljim uslovima obrazovanja. Jako mi je drago što sam dio ove Always kampanje i nalazimo se ovdje u školi pored prozora i mogli smo da vidimo zapravo kakvim uvjetima djeca uče i kada je zapravo znanje uvjetovano nekim ovakvim uslovima, onda moramo reagovati kao pojedinac. Cilj Always kampanje je da poboljša uslove kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou kada je u pitanju obrazovanje i iskreno se nadamo da ćemo upravo ovim donacijama u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine da uspijemo u tom svom naumu. Osnovna škola Ščipe kod prozora je jedna od 4 škole koje će primiti Always donacije. Ovaj projekat, znači ova donacija koju ste vi uradili, sigurno će doći dobro ovoj djeci za poboljšanje nastave u ovoj školi. Nastavnici će to sigurno dobro iskoristiti sa našom djecom kako bi što kvalitetnije, odnosno što bolje obavili nastavni proces, da bi djeca što više naučila i znači to znanje mogla ponijeti u neku od budućih srednjih škola. U okviru Always kampanje, pored osnovne škole Ščipe, još 3 osnovne škole u Bosni i Hercegovini će primiti donacije koje će obezbijediti učenicima i njihovim nastavnicima u Gostoviću kod Zavidovića, Čelopeku kod Zvornika i u Godnoviću kod Teslića bolje uslove obrazovanja i rada.